So if people ask me what I do, almost the first thing is a dead joke. The most common one is, oh, your job must be dead boring. Een ondernemer is die persoon wie kyk na die familie. They want posies. Whose wedding is it? Kevin, it's a funeral. We are not wedding planners. Ja, ek wil begrafenis vertel sy storie. Die Here het gegee en die Here het geneem. Am I interfering with your business? Interfering in my business here. Has anyone ever woken up in your mortuary? Like, no, we're not Leon Schuster. We don't play games. This is serious stuff. Why does this place look like this? When are you going to do your eyelashes? Don't you have sunglasses that you can wear? Wat het julle nou opgekom? Ai man, ons het verkeerde kus gekoop man. Ek het uitgesien daarna van 'n maandag af na Vrydag toe, net om te wil sien hoeveel dooie mense daar wees. Maar ons sal moet vinnig klaarmaak, nee. Hulle weet as hy man nou moet inkom, ons is klaar nie as die moeilikheid. Ellen? Hoe die lokkie is dit? Wat en nie? Hoe monkey in 'n cage. Ja, mense dink hoe werk hulle met dooie liggame? Kry hulle nie nagmerries nie? I think I had like nightmares for a month. You see, this family was easy to deal with. They didn't want a lot of stuff. Like Mataki was niet Mataki. Ons is uitgesit om dit te doen. Enige iemand kan nie die werk doen wat ons doen nie. En dis hoekom dit vir my baie spesiaal is.